Assalamualaikum ardaqlı dostlar. Bardığınızlarga жағымды көрі olsun. Гайс Лига кубогунун 7-ci turu baştaldı. Sultan House жана Төлөс командалары беттешти. Түз эфирде сиздер дагы ошол биз калтырган ссылка менен кирип көрүп турсаңыздар болот. Экинчи гол. Sultan House. Өтө даярдык менен келген окшойт. Cerca ver puan. Ona ka ver puan. Berge. Cerca koygon jokмун ссылканы. Video тартып коюңдар, өзүңүз коюп коюңдар да. Üçnöl.
Gol. 4. Dört nol. Beş nol. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Qaysi liga kubogining 7-chi turi sizlarda tuz ekranda ko'ringizlar kelgan bo'lsa, bu Sulton egasingizlar hop. Hozir bo'lsa To'yles komandasi bilan Sulton House komandasi to'qnashadi. Birinchi taym hisob sonlari 5-0. Demak, ссылканы qo'yib ketib
6-0. Altı 0. Şıngız.
Yaxşı oyuncu var ya onlarda. Kebeptir. 10. Katarda oynayan bir oyuncu var. Tengir verdi degen o. Tabi sen tutat kendini. Sıyımlık'a şerik yok oldu. Öz jüreti. Gir ketdi. Bristay'ın sonuna çıktı. 15 minut altını oldu. Diyorum ama sen sürüyorsun mu ana roti tepi attı da yana tepi attı da. Hadi yaptım zayıflar yani sürüyorsun. Балаңыз газдалған суларды, коланы аябай жакшы көрөт. Аны көп ичүү организмге терс таасирин тийгизиши мүмкүн. Кандайча? Азыр мен бул видеодо айтып берем. Аягына чейин көрүңүздөр. Өтө көп шекер организмде ашыкча салмактуулукка, тиштердин кариес пайда болушуна жана кан диабетине чейин алып келиши мүмкүн. Байкасаңыздар керек, ким шекери көп суусундуктарды ичкенде жаш балдардын маанайы кээде жакшы, кээде начар болот. Бул шекердин себебинен. Эмне кылыш керек? Балдарга тандоо мүмкүнчүлүгүн бериңиз. Дароо эле тыйып салбаңыз. Пайдалуу альтернативаны сунуштаңыз. Мисалы, мөмө кошулган суу же лимон. Экинчиси, даамдуу жана пайдалуу суусундуктарды тандаңыз. Түздөн түз сыгылган, кошумча шекерсиз, консервантсыз ширелерди тандаңыз. Себеби алар табигый даамын жана кошумча пайдалуу микроэлементтерди сактап калат. Мисалы, биз атамекендик органик согун ичебиз. Жана эң акыркысы пайдалуу адаттарды калыптандырыңыз. Үйдө газдалган суусундуктар жок болуп, пайдалуу суусундуктар берилсе, анда бала тандоону өзү эле үйрөнөт. Дарыгер катары сунушум, баланын келечеги бүгүнкү пайдалуу адаттарына көз каранды. Ден соолук бул эң жакшы инвестиция.
Elite Grand quruluş компаниясынан үй алыш үчүн 7 себеп бар. Биринчи себеп: шаардын ортосунда жайгашкан оң тарап, сол тарабында мектеп бар. Экинчи себеп: кызыл китеби бар, мамлекет тараптан бардык документтери бүткөн. Документтери таза. SF Sandara. Töölös жана Sultan House командалары беттешет. Футзал, экинчи тайм. Oyun эми кызый окшойт. Кечеги игроктор болгондо вообще күчтүү ойномогон эле. Эме жок. Кечеги ойногондор жокму? Төлөс yani. Вратарь. Теңир берди, ошол жок. 10 номер. Ошол совсем эме кылат экен. Катуу ойнойт экен.
şansı yok da. Düşka da. Vallahi kursa. Yok ben de 2 yıl bolup kaldım. Öyle söyleyeceğim hatta. Atacak. Jeti 2. Esef Sandarı JT2. Kısa gelsin. En son gol oldu. Hadi şey yapsın. Time out. Juda жатасың бірақ, а? Назира, juda жатасың. Болды, қолдарына жаттадық өші, айта. Tege komandalar jattayım yaman sazdayım. Қолы қолдар жатты. Үйге барасың ба? Болмас берсең шөйттерге. Тым болмас. Жон, манда кетіп жатасың ба? Sana бары жақсырақ болды. Директорлар мартын жатып алып, сөйлесем жақсы болады. Солай да, жақсы болды. Oyaqa ketgan. Қалсаң сайын етінде де боласың. Birlar bo'lsa, o'tadi ekan.
Çiftlik top. Sekiz üç. Esef sanları.
Time out. Yanıldı. Sevgili çolukları. Programın katlanışını yapacağım. Sultan Fransız. Kızılganlı. Bir ertarak keşkere girdi. Bunlar Moldova keşke iyi. Galatasaray bak. House jana Dövles komandası betleşti. Oyun jeyintik aldı. 9-3 esebinde esep jeyintik aldı. Tuttayımız komandalarda çok rahmat. Reklam altını bundan yeniden görüşürüz. Linki komandaların oyununda.